goes a little something like modeling industry hianin model zinga chin shar lava bau ta thut thut le mani intihlum anga ansoi mase soizi ne ne thei tur thil thleng si ang chi hi athleng photo a tuna kan ngai thlak tur po hi modeling industry a Rapunzel di ansoi le shadlar model melcha zeibok si chelo boxi Russian thisenkai raslana thi na chungchang ani dona cult ne na inzom na nei ang hialin an soi bokani human sacrifice lampang bokani Raslana hi kumsang khat zakwa somriat pasaria apianga Kazakhstani model ni in Russian thisenkai ani boka amel chadna le moina te chuanin me chenau pang mai ani lai chang to in photographer de mit ala thei hle mit mu pol nal tak mai ne ya asampo abuang tlenal hle boka masya achung ten me chenau pang mai ani lai chang entertainment khovel ne na hanin chi apya tir ngal chu an phal lawa ti chuanin kumsom panga upa ania chang chawin high fashion industry modeling industry chu an lu chil tir tani amel chasatli aringot lova a me ba in azuna wa hi an tam viawa tin azei boxi chu tak mai chuanin a career chu apui chhawhli a aron hlotling chhawngal fiau boka superstar aron ni chhawngal ani ti chuanin Raslana chu Vogue tan le fashion magazine lar tak tak ta na in post china mase chu tia ashing nun tluang tak maya azo chhaumek lai chuanin komsang ni pariat June ni somni pariat khan New York ka apartment pakhat changin azuang thla a chhong kwana changin azuang thla a anun na alata thut mai mase mi tam tak chuanin mani nun na la ani an ring ve thlet lawani Raslana hi athi hian kumsom ni mi chawani a athi laya abul hnai om pakhatin a soidan chuanin thil resort ro hi ka sha karin mi asuani ka ringa ka ba hoile chu meche pakhathi ko nga hian alo la dring maya athi sena chuak na sabia wani atini Raslana chu ahmuna athi ngala arwang endikani a engma rui anei lo ti an fia to a athi sena drugs emo alcohol mu tur omlo in rirulama buaina anei ti record pakhat ma mu tur omlo bokani mani intihlum apartment chhongkwana achanga zuang thla ti in a thi dan soifel ni to ma se an boy zui nak nak thongani police ten antar landan chuanin Raslana chuanin sumlama harsanna anei awangin depression anei deuh thuta chu twar zo lovin anun na alatani anti a tin Raslana chuanin Moscow mi nupui nei lai pa pakhat house zet mai chu arukin angai zonga an pani chuanin arukin anin zui tin Raslana chu ariru ha na le mang an na ten ama chu an hong chha tel tira wangin riru lam thoidam tu anti chin life coach anei bok ti nan soini chu a coach ming chu Vladislav ani a Vladislav po thu Zofia ani boka Vladislav chuanin Raslana thi na chu engdang wang ni lovin riru ha lu tu ka wanga mani intihlum nge ani arin thu a soi ve bokani tin chu tianga arin chan nia a soi chu Raslana life coach ani na angin Raslana chuanin a chung te le a chian te tinanga ezong te po a shil ngai mi lo thuruk le ariru ti pik tu thil a shat premia ba tu manan la shat ngai lo Raslana shing nu na thil theng te chu ama chuanin a shat premia ba chu wang chuanin a thi na hi mani in ti hlumani a ring ngala ni ati life coach Vladislav chuanin heti hian a soi zela dik tak chuanin amalani anu na ruaka akho a har thehle anu ti lo he khobela hianin ama nga isaka hlut tak tak tu ma anei lo ni ina in shichina inanga izong chungchanga po nupui nei lai pakhat nen aru ka anin zuina chuanin engam china ama chu ati buai boka tin poisalama abuai na atok na saboka tin man tangkai ni thu asoi chin bok ma se ai thuk thil dang chu asoi du to me ulavani in a life coach chuan asoi ani chu police ne na a client Raslana chungchang a soidan ani awangin police te po in chutiang chuanin Raslana chungchang chu an theder ta ni azuan thangna tian soi apartment chhongkwana hi chu ama apartment lo lai ni a athi ni hianin inleng anei lo ti CCTV changvel po in mu theya tin not engma anu chia lo bokani ina thi ni po in ni danga ati chinang bokin abial pa achung dele a chan te chu text message kal tlang le call te po in a beloma tin an ni po in inti hlum haba ka ni ti rin the turang zong thil engma serlova engma amizia emo achong kama te po danglam na omlova apa ngai vek boka rin hel tur thil engma omlova ni anti a ma se Raslana hianin athi don tak taka
abiak nu nung ber akol nu nun ber chu a life coach ani an sedan chuanin a career chu a hlo tlin chho em awangin ama hi a phur theile a Paris ate zinin huna mangchina chu chu adu thu sam ani chin Texas lama po modeling lam na awangin zin mai turani a chu phe chu alo phur viawani ome a chante hne na po a soi fau chin ani tin sumlama har satna ani thu eng ma soi ngai lova sumlama boina tok ang poina om ngai heklo cho wang chuanin ril ro halu tuka wangle poisalama talboy awangin a inti hlum hi an ring lovani tin chungte abial pa a chiante poinan soyani tin raslanai nu chuanin a fanunga izong chungchang suive in a fanu chu mark kamiskinin ani ngai zo thu asoya hun po an mang ho china in abial pa nena anin kar hi chu boina dewan to hi chuanin a shilbe zela abial pa mark nen po anin shichiang ti in anu in soya in apial pa nen chuanin an chan ti in neina kaldun mai to turan ni a raslana po a phur hle a chuta hak tur kor te po chu alei vek to bokani tin zindun tur an ni boka rwa man an siam fel vek to bokani mark nen chon anin kar boruak a chahle a hanin haude uchang nei chin ma se depression neina tham khopin anin kara buaina om ngai lova in ngai zong tuang pa ngai takani ti na no chot soya in abial pa mark po in raslana chungchang heti hian a soibok Raslana nen chuanin thil ti dun tur tam tak kan la neya poisalama abuai thu om ang hi voi khat ma mila shil ngai lo boka chu tiang boy na chu nei ang poina om ngai heklo chu wangin police le a life coach ten boy poisa chung changa boy na ti an soi hi chu ka oi chi alovani ti na soi ni yen ma ni nun la lak du phana tur khop khopin anuna thil shom le harsa topic thak mang an thak ato ngai an shilova Mase Raslana inu chuanin afanu chuana modeling career chungchang hi avei ve hle a na a mulawang ti te hi alau ve china tin offer tu an han nei hi chuanin a thopui te ho du thu samin a chi theilawang ti alau thong ve china chutianga chon alo nervous ve deuh chin alo depressed ve deuh china chutiang ti lawa chuan thil danga hianin lungkham waka nei lem lova rilu shi om na ngoi ngoi ang chi hi anei om ka shilawani ti in nu chuan soyani a life coachin a soidanang po khanin anu hi chu engkim atiang khani a anu lo hi chu rin tur le ama ngai hlu tak tak tu anei lo ti a soi chin kha ani a anu hi chuan thil a shat pui thuk le tura ngayang Raslana chu Rosa Training Center anti Moscow ril rulam thoidam na hmun tia an soi china chuanin akal ve zeu china chu a chung tere chante ponan shat pui milar ti alo ni ve a tin a modeling career wang puin a depress ve fo don ti chu a chung tenan shat pui sa a chu wangin hetyang training center a akal hi chu poyan lo ti pui lem lo mase chu center a chuanin Raslana chu akal chin ti police and media a an han puan zar nuwa chuan Raslana thina chungchang lo sheve tu mi pui lam chu an ngai a chata chia lova a chan chu Rosa Training Center a chuan tut ma in borak du omlo alo thleng fo to ani ome mi po in ti top turin thu nei tu te an lo ngen ve to hian boka chu tiang khop chuanin an borak alo du omlo ve to a chu training center ming chu lamrik an han ni tak nuwa phe chuan mitam zokin Raslana chu mani in ti hlum ni levin hlan ani sacrifice ani tiang zong te nan soya cult nen in zom na thuk ta ka nei ani ti na thina chungchang chu an soi ta hialani Raslana thina chungchang chuya tuipui mm2 journalist Peter chuanin Raslana chu mani in ti hlum ni lovin a panchin Rosa Training Center lamjok chuanin a thina chu an thlen tirani tin a soi ve thunga chu arin dan ani Rosa Training Center chu cult lo om tak mai mi pa ngai po chwa kholo vek thei tu anil ru thunun thiam mm2 angina nga ya chu tiang ngai chu mitam takan omani tin makve de mai chu kumsang ni pariata Raslana hi athita a ti chon kumsang ni pakko a achanu Ukraine model Anastasia chu building chhong sang taka changin azwang thave thowa alo thi ve to thowani inani pani thina hi soizom thei tur thil a oma an pani hianin Rosa Training Center an kaldun chin ve ve ni chu wang tak chuanin Rosa Training Center hianin soi a hlo le zualani Rosa Training Center hi kumsang khat zakwa somriata ti top tak American cult nena thokdun char chinan ni a mase American cult zok chu ti top anita a achan chu cult zui tu te zinga atam zok te chuanin mishing ta na chalo zetle lo om tak mai tharau nun le ril ru po chok buai vek thei tu cult ti inan soi zuya an chwa san sup mai ni ti chuanin an chwa san sup nuwa American cult chu achhiat vek theinan ma an la zui nge a chetareng bokani
Mase chu American cult chu ti top ani nuwa an thopui rinom tak Rosa Training Center lama chuanin abur changin insiam thar le in kaltia in soisi lovin center chunga chuanin sa khwana le pui thuna lam thil ursun taka aru ka kalpui reng ani an ring ta a ang client ril ru chu thunu na suklek sakchin chu an thil tum berani ti in an soini Rosa Training Center a chuanin a dark room ti hi a om nge nge a chuta chuan an client chu an lu pui chin an hunkal to a thil ton du om lo tak tak ti an shat chwa vak to ngai lo thil te chu shat chwa tir tumin an beina sa china mind control ang chi thili an kalpuina sa a ang client chu a englam zonga thil clear pui ai chuanin inuna thil chalo thleng zong zong te hi I thiam lo vekan ni a I thlen tir vekan ni ti ang zong in thil an lo kalpui chin ani oma kar khata ni thumvel chu tiang se son chu an nei pui ngei ngei chin ani journalist Peter po in eng tiang si nge Rosa Training Center chunga chuanin thil an kalpui ti sha chian nge do wangin ama ngei akal ve a thil ton changa angai dani ta chu Rosa Training Center chu ril ru thoidam na mun ni lovin a aya na sa tipik tu timang ang tu mani in hwa tir tu ani a kalt lo om tak chalo tak mai ni ati tin Rosa Training Center a om chunga a thil shat mak tak mai chu life coach pakhat chuanin session ane na hmuna ti hian a soya en tirnan meichia chu pong swal lo ni ta se a pong swal tu thiam lo ni lovin pong swala aum theitur kha ama thiam lo zo ka ni ti angjong te in a soi china chu sermon apek dan chin ania chu wangin hamani indem na angjong thilan kalpuina sa em a inuna thil chalo thleng zong zong chu I thiam lo vekani ti an thu pui berani ti in a soi ni chu tianga chang to shim chuan Rosa Training Center hi ril ru thoidam na mun ni lovin a aya pikle zwala min siam theitu thilani ti angjongin a thlir ve ta ni Raslana chung tele a chan te baka a thopui chin te po in Raslana chu Rosa Training Center a kalfo a changa Asia adang lam chau shit shit dan te a thin rim ma dan te a ril ru a thunun hlei thei to lo dan te le a ri na atlak nyam sak dan te an soi china ril ru lam hadam na chung changa ma son na reng reng nei lovin a chalo lam zongin adang lam zo ka ni tin an soi ni tin journalist Peter chuanin Rosa Training Center a life coach pakhat abyak chumin chu coach chuanin Raslana chungchang alo soipuya a hringnuna khan atwar tu ani charchar zoka chuwangin a chang chuanin thil thlak danglam lo ai chuanin mani nun na lak mai hi a thazo kanya ti na lo soi hial ani Raslana hi a chandin an soi chin dan chuanin a mel that awangin mi palama alak em a atira chuanin a zak zuma sumdong mi hausa tak tak ten len chwa pui tura sum manga an han thlem sang po hianin adu ngai lo khovel thil lama atlan ngai lova drugs ani emo mi pat me chada lampo ni se a in thiar film tha em a mase model ani na anga a career ar han chan chho tak nuwa superstar aron ni fata amoina awangin engki ma lang sar zel thei boka mi hausa tak tak ten an board chho renga tlangwal chu soilo nu pui nei lai atanga putar hausa thlengin board tu anei chhun zom ta a Raslana po tle min adang lam chho shit shita ti chuan a hnuwa Moscow mi hausa zet mai Alexander nen chuanin anin ngai zong ta a Alexander chu a chil chhota ni chu pa po chuanin nomchen nan ti in lo ngai zong ve ta thon dingei turani a chan chu mei che thar dang aton hnuwa Raslana chu a then thu ta ti chuanin chu anin chen na chu Raslana chuanin a lo lan na em a nalama lani si aril ru a pehlei thei to rova ele in thlengin angong chhota a chuti hun lai vela aril ru na le tuk thoidam nan chuan tu emani in Rosa Training Center chu alo ko hmuni ngei turani ti chuan model ve thawa chanu Ukraine lampang model Anastasia ne chuan Rosa Training Center chu an kaltun chin ta ni tin an soi ti chuan Rosa Training Center a kalpui chin Ukraine model Anastasia chunga thil thleng kha chu ni chin lo khanin ka seita kha building chong sang taka changin ani po azwang thla a ti chuanin an thina hi an soi zom thei ta hial ani Raslana thina chu mani in de hlum tia soi zui ni thoma se mitam jok chuanin chu an pom ve talawa kalt pakhatana sacrifice zokani ti chu an pom dan ani a building a chang chuan tu manam thlak lovin ama ngei azwang thla chu ani ma na ma se chu tiang ril ru chu apu theinan a cult zom Rosa Training Center lam chuanin aril ru chu an thunun sakthlat to a an min sakkata antan sacrifice a chan theinan Raslana chu an hmang tangkai ni ti chu mitam zo ka rin dan ani ta tho thovani nangni enge inga ve dan le